Witajcie, drodzy poddani. Cóż za cudowny dzień. Cudowny dzień i średniowiecze? Albowiem jest to dzień płacenia pieniążków mi. Królu, ale my nie mamy jak zapłacić. Zboże się skończyło, monet brakuje. Nie wiem, czy słyszeliście o naszym najnowszym wynalazku? Nazywa się on Blik. Przecież to jest jakaś czarna magia! Spokojnie! Po pierwsze, jest to dla was super bezpieczne. Każdy kod jest jednorazowy, także sąsiad nie podpatrzy. Trwa to dosłownie chwilę. Szybciej niż wysłanie listu gołębiem. Zyskujecie dzięki temu wygodę. Taki przelew możecie wysłać z każdego miejsca, nawet pracując w polu. Okej, król dostanie od nas pieniążki. A co my dzięki temu zyskujemy? To ja wam pokazuję wynalazek, który wyprzedza nasze czasy dosłownie o wieki, a wy tylko co zyskamy? Co zyskamy? A dajcie wy mi wszyscy święty spokój! Ej, to ja mu może zrobię tego blika, bo się obrazi. Co to ma być? Dlaczego każdy ma takie super Spotify Wrapped? Zobaczyłem właśnie swoje, to na Apple'u, bo akurat z tego korzystam, więc nazwijmy to roboczo Apple Wrapped. Pierwszą mamy Lady Gagę. Spoko, dużo słucham Lady Gagi. Ale niżej jest Lady Rafaela! Ananasik, po nim już nie straszny kwasik. Potem mamy Się. Ja jestem ogromnym fanem Sii, także nic dziwnego, że się tutaj znalazła. Niżej jest Kesha. Keszy też bardzo dużo słucham. Ale potem mamy Lolę Lu! Ściskam za jaja chłopa. Miejsce 7. Pamela Pamperson. Jestem laska, trzaska mi podpaska. Prawdziwa Dalesa, jak z obrazka. Z piosenkami jest już troszeczkę lepiej, no ale jednak. I ja się tak trochę zastanawiam. Omawiać to ze swoim terapeutą? Czy dać mu spokój? Co jest ze mną nie tak? Allez, aujourd'hui vous allez travailler en binôme de deux. Trop bien, on se met ensemble frérot. Je t'interdis de te mettre avec quelqu'un d'autre. C'est moi qui ai fait les binômes. Oh non. Oh mais fichu. Alors Adrien, tu vas aller... Serpentard, pas Serpentard. Gryffondor. Yes. Non, tu vas aller avec Ruscian. Oui, bah c'est comme si j'allais à Serpentard, il a les couleurs. Anatole, tu vas aller... Non mais j'ai pas besoin de me mettre en binôme, c'est bon. Si, tout le monde travaille avec quelqu'un. Mais moi j'ai pas besoin, j'y arrive très bien tout seul. On a toujours besoin de quelqu'un. C'est pour ça que vous êtes toujours célibataire. Pardon. Non, j'ai rien dit. Donc tu vas aller avec Jason. Mais il est pas sorti? Non, je suis encore là. Mais madame, si je me mets avec lui, c'est sûr on va avoir une mauvaise note. Oh, pourquoi? Bah il est dernier de la classe. Et bah tu vas l'aider. Mais c'est comme si vous mettiez une Aventador roulée à côté d'un kangou. Pardon. Comme si Lucario faisait équipe avec Culbutoke. Oh. De toute façon, je veux pas. Pourquoi? Parce que le lion ne s'associe pas avec le cafard. Quoi? Bon, un lion ne s'associe pas avec le cafard. Ah oui, parce que j'avais compris, un lion, il a jamais de placard. Donc je me disais, je comprends rien. Bah évidemment, c'est pas ce que j'ai dit. Mais de toute façon, tu te mets avec lui. Y a vraiment aucun moyen d'éviter ça? Bon, à chaque mot, maintenant, je t'enlève des points. Mais madame! Ça fait moins 2 déjà. C'est bon, je vais travailler avec lui, on va avoir une bonne note. Ça fait 18 mots, tu pars avec moi 20. Mais wesh! Karine, você pode, por favor, abrir minha mochila, amiga? Minha unha não deixa. Posso, amiga? Obrigada. Amiga, ficou linda. Ninguém diz que é postiça. É fibra de vidro. Caralho. Attends, désolé, ma mère, elle vient de m'envoyer un truc trop drôle. Des disputes avec mon frère? Non, je crois pas. Enfin, je sais pas, tu peux préciser, je crois que j'ai pas trop compris le concept. Oh là là, j'ai trop hâte de retourner chez mes parents et d'avoir cette sensation, tu sais, quand tu rentres dans ta chambre d'enfance et qu'ils l'ont laissée exactement comme elle était quand t'es parti. Ah si, peut-être un jour, mon frère, il m'a dit un truc blessant, je crois. Quand j'étais à ma compète de tennis, il m'avait dit que j'avais été trop perfectionniste ou trop performante, je sais plus. Ça craint, non? Quoi? Crier? Non, nous, on préfère exprimer nos émotions négatives par le chant, c'est hyper libérateur. T'as vu quand tu fais une blague à ta mère, que vous partez en fou rire et tout, et que vous arrivez plus à vous arrêter, et d'un coup, elle te regarde et elle te dit qu'est-ce que je t'aime, ma fille. J'aime trop ça. Je t'ai pas raconté, la dernière fois j'essayais de réviser chez mes parents et derrière t'avais mon père qui était en train de me fabriquer un dressing sur mesure. J'étais en mode relou. Après on s'est couché super tard parce qu'en fait on a fait un feu de cheminée et on a tous chanté au coin du feu en famille. Ouais, on fait ça souvent et en fait si tu veux on s'attribue des family awards, c'est notre petit truc à nous ça, tu vois. En plus on se fait des petits discours et tout, tu sais. Tu fais pas ça toi? Tiens, goûte-moi ce café. C'est ma mère qui m'a offert ce coffret de chez Capsme pour mon anniversaire. Tu choisis ton café moulu que tu mets dans ta capsule réutilisable et ça va te coûter 2 fois moins cher que le jetable et ça produit 4
plateforme de déchets. Collaboration commerciale. Tu connais cette sensation quand tes parents ils t'offrent le cadeau que tu voulais parce qu'ils te connaissent par cœur? Ben voilà. D'ailleurs, je pense que je leur en offrirai un pour Noël. Oh, les repas de famille, ça me tarde. C'est ce que je préfère au monde. Non, désolé Mila, je pourrais pas venir ce soir. Mon père il m'amène au resto. Oui, je sais, ça fait 3 fois cette semaine, mais bon, tu sais comment ils sont les papas. Hein. Par contre, j'ai un rituel avant de dormir, j'envoie un message sur le groupe de la famille. Bonne nuit la famille. Chante avec moi, vas-y. Bonne nuit la famille. Šaram, šaram, nogom šaru šaram, varam, varam, oko momka varam, vara, vara, varalica, ja sam cura ta, ja sam cura sada lica, vara momka dva, vara, vara, varalica, ja sam cura. Ajde mamo, kasniše se, saraje mamo, kasniše se, ajde mamo, kasniše se, kasniše se, više se, ajde mamo, kasniše se, saraje mamo. Big Brother, тук ли е камерата? Искам да се оплача. Синът ми не си мие чините, оставя ги в мивката. Аз да ги мия, няма как да стане. Мъжът ми не си пере дрехите. Нахвърлял ги навсякъде. На мене ми дойде да е тука. Няма да се занимавам повече с тези мизерници. Аха, значи, аз съм като чиракиня тука, бе. Като чиракиня трябва да слугувам на всички. Няма как да стане. Напущам къщата. Виж ги тея младежи матудорки, виж ги изобщо ни поздравяват, ама изобщо. Знаят само на тия телефони да стоят, като зомбирали са. Изпиха си и те мозъци като нас, Вой, Тодорки, гледай, Пепа от 5-я етаж. Плак са и награбила с пълните турби, Се бърза, да ни изпусти някой примоция случайно. Тая стара чанта, виж как тича. Съкън да ни изкупят всички промоции. Я го виж, има. Ей, младеж, ти на кого си внук, бе? На кого? Я по-силно говори, че нищо не чувам, бе. На Катя контролерката внука ли си, бе? Венчини с нея сми 6 братовчетки, бе. Да я поздравиш, и едно време работихме един същи краварник. Тодорки, колко е часа, 8 часа ли има? Ой, да тръгвам аз. Че пак си изтървах турския сериал, значи те спусти си денки. Георги, айде идвай, че ще украсяваме елхата. Айде, кое време стана, бе? Те всички вече украсиха елхите. Леля ти Снежа ми звънят, че с Сашко вече са украсили. Значи, компютъра по-важен. Мамо, здрасти. Айде бе, Георги, голямо туткане, бе. Айде бе, какво? То стана вече 5 часа, за кога ще украсявам тая елха? Айде, вземай тук и почва да слагаш играчки, аз докато оправям тук нещата. Добре, де, сега ще ти помогна. Каква е тая играчка, бе? Аз я направих в училище. Оле, тя много хубава, бе. Как така за най-отпред ще слагаме на нея и трябва специално място. Чакай. Имахме по изобразително изкуство да направим играчка за елха. Оле, ето какво като си я направил ти? Ще сложим я тук на специално място. Най-отзаде, така, да може да украсява тук отзаре. Няма значение, че ти си я направил. Много е хубава, много е хубава. Ти направо си оставил ръцете. Айде, заминавай, аз ще се оправя сама. Олеле. Добър вечер на всички. Един специален поздрав за моите колежки от 6-та маса. Брала мама капини, брала мама капини, брала мама капини, о пупови градини, о хаман ой заман. Брала мама капини, о пупови градини, о хаман ой заман. О, хаман, брала мама капини. О, хаман, брала мама капини. Специален поздрав за моите колежки. Обичам. Георги, айде ла да ме снимаш тук с баницата за Коледа до елхата, бе. Мамо, стига! Нали те снимах миналата година с тая елха? Пак Бе, ли? какво стига, бе? Я идва тук да ме снимаш веднагически. Хич не ме интересува. Значи трябва да кача снимки.
Добре, добре, айди, заставай да те снимам. И гледай да не ми се вижда двойната гуша. Е така. Пусни втора. Да. Чекай, но за да пуснем трябва... Пусни да Че пусни. е така. Че ми почва филма после. Е така. Че са. Да, ще го Я пусна. е там вземи. Не. Не е ли тъй? Сте тук го забучи. Да, видях. Така, да. Дистанционно имаш ли? Не. Скопче. Пусни четвърския Ма почна. както си е хубаво скопче, ма. Олеле! Чакай, Те. много хубава картината, ма. М. Той, как му викаха с тъчскрин? Дори не съм чувала. Чей Да. са. Значи. Е така. Олеле! Ей, Много. тук има също. Его, май се вижда, бе. О, сетих се за сълзи от Босфора оня денска и викам, мале, това А от държиш кога се, не ще съм го дават ли гледала. Не съм го фащала. Обаче сега дават един нов. Кой? Казва се мелодика на ритъма. Мелодика на ритъма. Пусни го. Е, те сега ще го чекат. Пак реклами, ма. Ей, писни ми от те с реклами. Айде, Гоша, я кажи баба, баба. Давай, баба. Браво е, Филипс. Ма какой-то и нещо, бе. Имаш ли си гадже? Да. Как се казва? Ивелин Михайлов от правителството, братле. Кам ти, питай го, ако искаш му звънни, искаш... Пепи, как си има душа? Дай едно кило кремвирши. Ох, дай ми една лютеница, че пак ще забравя. Ей, значи, къде отиди той моя малкият синковец, бе? Ей, човек за 5 минути не може да го остави то изверче. За 5 минути! Чакай малко, Пепи. Георги, веднагически тука. Къде са шляещи, бе? Какво е той в ръцете ти? Бомбони. Желирани бомбони, прескрит макарон. Аз казах ли ти, че вкъщи има манджа, бе? Казах ли ти? Аз за кого готвя? Да не готвя за кучетата я. Кръгом ми да ги оставиш оттам, където си ги взел, момченце, че след малко ще изядеш един желиран шамар зад врата. Ей, значи неразбрано, детенце ме. Неразбрано. Искаш ли, маманче? Такова, ма, Пепи, не ми давай турба, ма. Служи ги тук от дамската чанта, те кремвирши. Турби вкъщи, бал. Айде, и запиши в тетрадката, после ще мина да ги плата. Айде, че то с малкия ми изтрови и нервите. Георги, айде бе!